kandi ifite umubare nubwo ari myinshi ariko irazwi Imana irayizi And God yabikoze irabizi The one who did it knows. irabizi He knows. izi amajoro yose He knows the umaze nights gusinzira bugacya you have izi slept ibyo and wariye woken up. He byose knows what you have izi eaten. umwuka wahumetse He uko knows the ungana breath you have izi abantu taken in. ufite uko bangana He knows the children izi you amafaranga have. amaze kukunyura mu ntoki uko angana He knows the wowe money that n'ubwo has utajya gone through your uyibuka hands. irayazi Even though you might forget, izi He umugisha remembers. umaze kubona He knows the izi blessing you have ijambo ry'Imana received. imaze kukugaburira He uko knows the ringana word He has fed izi you with. ntambara yo kurwanira He uko knows the battles He zingana has fought for izi you. buri munsi w'ubuzima bwawe He knows your everyday izi ku manywa na nijoro Day and night. wowe urabyirengagiza You are ignoring urarizwa na it. kamwe gusa Concerned and ariko crying Imana over one thing. iratekereza byose But God is thinking about all of it together. buriya nizo mpamvu tutayishima uko bikwiriye That's why we don't give thanks as it should be. turasa n'abakoze muri materi zo kwibagirwa gusa We look like we have a forgetful mind. hari umuntu wavuze ngo Someone said, ngo hari igihe umuntu ngo agira inzara n'ibibazo there are times you are hungry and you face challenges or ngo yaba ari ku meza saa sita ari kurya and he was on the table eating, ngo akaba ari kuribwa n'inzara ya nimugoroba akandi ari kurya saa sita akarya saa sita inzara ya nimugoroba iri kumurya ukumva so kubera ko because he ubwoba has bwabaye experienced bwinshi hunger, he ariko eats and dufite he's Imana remembering. haleluya But we have a God. haleluya dufite Imana ya mu gitondo We have a dufite God of Imana the ya morning, kumanywa a God dufite of Imana ya morning, nimugoroba of the dufite evening, Imana y'ejo hashize dufite of Imana y'uyu yesterday, munsi of today, dufite Imana yo mu myaka izaza dufite years to Imana yo ku come, misozi of the dufite hills Imana yo and mu the bibaya mountains, of the dufite valleys, Imana yo mu migi dufite Imana yo mu cities, byaro the dufite village, Imana yo muri Afurika dufite Imana y'i Burayi dufite Imana yo mu buto dufite Imana yo mu busaza dufite Imana dufite Imana dufite Imana byose Everything. Imana irabibara God counts kandi irashaka everything. ko natwe tubishima And He wants us to be grateful. maze twinjire mu zindi mbaraga So for us to Imanure receive Shekina. another authority, another icyubahiro power, cy'Imana kize mu miryango yacu for God's glory to come upon our families. umva uko umwuka yampumekeye This is what the Holy Spirit said to me. kandi nabiganiriye n'umushumba mukuru arambwira twavuze muri uku gushima muri iki cyumweru As we give thanks this week, tuzazane byose bisa na byose apana gusa amafaranga uzagende let us not bring uzane money. byo iby'Imana yaguko icyo wumva gifite aho Whatever you gihuriye think n'iby'Imana yakoze God uzakizane has mu nzu done y'Imana something. ushime Come and give thanks to the Lord haleluya ugishyire mu maboko y'Imana and bring it before the Lord maze igitubu and give thanks. kibe byinshi And give thanks. ugende niba ufite iduka ry'imigati uzaze upakiye imigati uyizane hano If you have a shop, a bakery, niba bring ucuruza muri bread. kenkayeri uzazane amaferabeto uzane n'imiryango uzane n'amahama n'imisumari ibyo If you have a Imana hardware- biriya nibyo igiye gutubura nuko nicyo Shekina icyubahiro cy'Imana kigiye kugaragara muri byose If you have a hardware shop, bring some tools so the Shekinah of niba God can ucuruza be seen matera in all. uzazizane If you niba uri sell mattresses, umuhinzi bring. ugenda usarura ibigori If you're farmer, n'ibishyimbo bring- n'amakadamiya ubizane hano Bring whatever you're farming. niba muri firigo yawe hakibamo ibiryo ugenda ufunguremo imigati If in your uyizane fridge hano you have food, bring it niba muri here. garderobe yawe hari imyenda isigaye niba hari ubuvungukira Imana ugenda ubizane If you have some clothes that you uzane no niba longer ufite inka wear, bring. tuzashaka ikiraro uzizane n'ihene n'ibipfura ibintu byose uzabizane hano Everything you have, bring it. ibyo muremeranywa n'ijambo ry'Imana Amen. ko mbigezeho mugaceceka cyane ibindi nabivuze byose mbona I've ariko said ngeze kuri everything icyo else, mbona habayemo akantu but I see there's some uhise utangira kureba wa mugati umwe gusa Now you're looking at that one loaf. muremeranywa nanjye ko muri iki cyumweru tugomba gushima Imana mu buryo Do budasanzwe you agree that we need to worship God in an unusual muremeranywa way? nanjye ko muri iki cyumweru tugomba gushima Imana mu We buryo need to budasanzwe thank God in an unusual way.
muremeranywa Do you n'umwuka agree w'Imana we need to n'ijambo thank ry'Imana God ko muri iki cyumweru this week tuzanira Imana ibyo we are yadusigarije bringing God maze our tukabisengera leftovers to Imana pray ikabitubura and God to multiply? muremera kuko iki cyumweru Imana iduhaye amahirwe this week God yo has given you an kwimurikira ibyo opportunity yadusigarije to maze show abakozi him our b'Imana bakabisengera leftovers Imana for the servants of ikabitubura God to pray over bikaba it and ibihumbi multiply. n'ibihumbi niba ibyo tubyemeye dukomere Imana amashyi menshi cyane kubera ko Imana ntiyababajije ibyo bariye. Because God did not ask them how much did they eat. Yababajije ibyasigaye. He asked how much is left. Munyemerere Allow me, ndabibasaba nkurikije ijambo ry'Imana. based on the word of God. N'abadahari tubibabwire. Even those who are not here, let's tell them. Dimanche hano hazabe huzuye. On Sunday, this whole place should be filled. Hallelujah. Hano hazabe huzuye ku cyumweru. So it's full. Tuzaze igihe cyo gusenga kizagere abashumba bazajya babura inzira hano. Bazabura inzira. Ibyo ngibyo ntabwo ari ukubabuze hari ariko hano hazabura inzira. Hano hazuzure amashimwe y'iby'Imana yadusigarije. Leftovers of what God has given us. Hallelujah! Utitaye ngo iki ngiki baragishi uzakizane Imana iragihamagara kugira ngo uyereke ko wibutse ibyo Imana yagukoreye. To show him that you remember what he has done for you. Nibimara kumurikwa amaboko y'Imana. And after it is presented to the Lord, izongera ibitubure bibe he byinshi. will multiply it. Nitugira ibyo dusigaje twongere tubimukire And yongera then we have ibitubure. leftovers, we will show it to the Lord and he will multiply it. And he will Tujye muri multiply it. Shekina tuva muri Shekina tujya So muri we can go Shekina. from one Tuve mu Shekinah bwiza to tuja mu bundi another, bihe from byose. glory to glory. Ibyo bintu murabyakiriye. Do you? Twihuse reka dusome ijambo ry'Imana. Let's go to the Word of God. Turaza gusoma text ebyiri We're reading two passages kugira ngo tuzihuze niyo twasomye ejo. to complement the ones of yesterday, Kugira ngo twumve neza icyo Imana ishaka kuganira n'itorero. for us to understand what God wants to tell the church. Ariko mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, Before we go into the Word, ndashaka kubanza gushima Imana. I'd like to thank God. Hallelujah. Ndahera ku mashimwe y'abavandimwe bavuye hano. I start with the thanksgiving for the couple that just left. Abaturanyi bacu They are our neighbors kandi n'inshuti zacu and twishimiye they are friends. anniversaire y'imyaka 20 And we thank God for your 20th anniversary. Turashima Imana ku bw'iki cyumweru cya Shekina We thank God for Shekinah week. kandi ndashima Imana ku bw'ababyeyi beza Imana yaduhaye kugira ngo baduhe umwanya duhagarare hano tuganire ijambo And we ry'Imana. thank the pastors who have given us an opportunity to be before you. Muzajye munyemera nimbivuga ntabwo ari umuhango mureke dukomere Imana amashyi menshi Please put kubera your hands abashumba together beza for Imana our yaduhaye. pastors. Ikindi nshima Imana My other thanksgiving, ndashima Imana ko turi amahoro. that we are fine, we are well. Hallelujah. Amen. ndashima Imana ko amaboko akora I amaguru thank God arakora for the ubwonko hands work, burakora legs work, mu nda harakora umugongo ni muzima your digestive system mu works, your back rusengero abantu ni works. bazima Imana ihabwa icyubahiro. To God be the glory. Dukomere Imana amashyi Put your menshi hands together cyane. for God. Ndashaka kwakira abadukurikiye online We would like to welcome our online audience. by'umwihariko hari abantu baba mu itorero baba mu Buholande nakozemo nzi ko baba bari gukurikira. In particular, those members of my former church in the Imana Netherlands. ibahe umugisha kandi nabo May God turabakira. bless you and we welcome you as well. Ndi busome text ebyiri I'll read two passages kandi ndavuga nihuta kugira ngo tuje gusenga and I will be fast so we can have enough kandi time ndaje to pray. kuzihuza n'ijambo twavuze ejo. And this will complement yesterday's preaching. Turahera muri Matayo 15 Matthew chapter 15, 29 kugeza mu 39. 29 through 39. Tugiye kuvuga ikindi gitangaza Yesu yakoze cyo gutubura amafi n'imigati. We're going to talk about another miracle where Jesus multiplied fishes and Hanyuma loaves nitugera of muri bread. Mariko tuze kubona impamvu noneho ikomeye cyane ishimangira ibyo twavuze ejo yuko umugisha n'igitangaza biri mu buvungukira.
And in the second verses of Mark, we are going to see what's more important, the miracle behind the broken pieces. mwibuke ko Shekinah week turi mu mwuka wo gushima Imana. Remember, this is Shekinah week, the spirit of worshiping kandi God, turaza kuva gusa mu gushima mu magambo tuje no gushima mu bikorwa. not only in words, but also in action. Haleluya. Amen. Reka dusome Matayo 15:29 kugeza kuri 39. Matthew 15. Yesu avayo aja ku nyanja y'i Galilaya azamuka umusozi aricara. Abantu benshi baza aho ari, bazana abacumbagira n'ibirema n'impumyi n'ibiragi, ni ukuvuga ngo abafite ubumuga bwo kutumva no kutabona n'abandi barwayi benshi, babarambika hasi imbere ye arabakiza. Bituma abantu batangara babonye ibiragi bivuga, ibirema ari bizima, abacumbagira bagenda n'impumyi zireba, bahimbaza Imana y'Abisirayeli. Yesu ahamagara abigishwa be arababwira ati, Verse 32. aha ni mu yindi instance, na handi yaragiye kugaburira abantu batandukanye n'ahandi It's twavuze. another example where we see God feeding people. Arababwira ati, mbabariye aba bantu mu yandi magambo bagiriye impuhwe kuko umunsi ari uwa gatatu. Aba bari bamaranye nayo iminsi 3. These Bari people have bambere been bari with umunsi umwe Jesus gusa. 3 days, and the former group was just 1 kandi day. buri inzara y'iminsi 3 And you know, the hunger for 3 ni days, inzara ikomeye. it's great hunger. Bari bamaranye nayo iminsi 3 bari kumwe, aravuga ngo none ntibafite ibyo kurya. Sinshaka kubasezerera batariye, isari itabatsinda ku nzira. Abigishwa baramubaza bati, muri ubu butayu twakuraho imitsima ingana ityo yo guhaza abantu bangana bati? Yesu nawe arababaza ati, mufite imitsima ingahe? Baramusubiza bati, ni 7 n'udufi duke. Mwibuke ko hambere yari imitsima 2 n'amafi 5. Before they had 2 loaves of bread and 5 fishes. Hano Here, ni 7 n'udufi duke. 7 loaves of bread and a few fish. Inventaire ziratandukanye, ariko ukora ibitangaza aracyari wa wundi. The number is Haleluya. different, but it's the same miracle worker. Abategeka kuko abantu babicaza hasi. Yenda iyo mitsima 7 n'udufi arabishimira, ariko iri jambo rya Yesu ibintu byose ashimiye bihinduka ibitangaza. Anything that he gives thanks to turns into a Iyo miracle. tubishize mu maboko When we y'Imana, put it in the hands of multiplication God, iratangira. it multiplies. Ngo arabimanyagura amaze kubishimira, abiha abigishwa nabo ngo nibabiha abantu. Bose bararya barahaga. Barangije guhaga, nabo bateranya ubundi buvungukira. Haleluya. Ngo bwuzura ibitebo bingahe? 7. Ibya mbere byari bingahe? How many baskets were before it? 12. Murakoze mwarakurikiye. Abariye bari abagabo 4,000. Verse 38. Aha mbere hari abagabo bangahe utabarema abagore? 5,000. Before there Hano were ni 5,000 2,000. men. Abagore n'abana batabariwemo. Komeza. 39. Asezerera abantu, yikira mu bwato, aja mu gihugu cy'Imagadani. Reka dusome indi texte noneho ndi bushyiremo aho tuza guhuza izi zose kugira ngo twumve impamvu Imana yita ku byo twasigaranye. Haleluya. Imana yita ku byo ufite uyu munsi, ibyo wariye wahaze, nabyo Imana ishimwe, ariko Imana yitaye ku mibare. Imana irabara. Why is concerned about you? Mariko 8:14-22. Mark chapter 8 verse 14. 14:22 through 22. Aha bari mu rundi rugendo. Was another journey. In the instance, hari ahandi hantu bageze bari mu rundi rugendo. It was another instance. Ngo ariko muri urwo rugendo abigishwa bari bibagiye kujana imitsima. Ntayo bari bafite mu bwato keretse umwe. Nta buvungukira bari bafite. They had no leftovers. Nko muri bwa bwato bwa mbere aha bari bafite umutsima umwe wabo bitwaje. Here they only had 1 loaf. Noneho atangira kubigisha, arababwira ngo arabahana, arababwira ati
muramenye mwirinde umusemburo w'abafarisayo Verse 13. n'umusemburo wa 15. Herode. 16. Barabazanya bati ahari impamvu twigishije ibi nuko tudafite umutsima. Yesu arabimenya. Verse 17. Ntiyabumvise, yamenye ibyo bari gutekereza mu mitima yabo. Ngo arababaza bati igitumye mubazanya ko mudafite imitsima niki? Umva rero ijambo rikomeye. Listen to what he tells them. Mbese 18. ntimurajijuka ngo musobanukirwe? Mbega imitima yanyu irakinangiwe nka cya gihe muri mu bwato mbasanga? Is your heart still hardened like the time you were on the boat? Kuko mufite amaso ntimurebe, Verse 18. mufite amatwi ntimwumve, mbese ye ntimwibuka? Komeza. Verse 19. Haleluya. Amen. Ubwo namanyaguriraga abantu 5,000 imitsima 5, mwateranyije ubuvungukira buzura ibiseke bingahe? Baramusubiza bati bari bazi imibare, ntibari bibagiwe, gusa ntibari bazi ikiri mu mibare. They remembered the math, but they didn't know what was behind the math. Bati ni 12. They Intonga answered zari to 12. 12. Abanza kubajyana aho yamanyuriye abantu 5,000. Arabaza Remind them, cyambere amaso yanyu arareba your ariko eyes ntimujya see, mubona, but cannot amatwi arumva yumva amajwi ariko aravuga You ngo hear, but you do not igihe understand. nagaburiraga abantu 5,000 When I fed 5,000 people, tutabaze ko bariye barahaga, leave alone that they were reka satisfied. twibande gusa ku byasigaye. Remember Mwasigaje how bingahe? much Ati leftovers did you 12. have? He said Komeza. 12 basket. Continue. Verse 20. Hanyuma igihe namanyuriraga abantu 4,000 imitsima 7, mwateranyije ubuvungukira bwuzura ibitebo bingahe? Bati ni 7. Komeza. Verse 21. Arababaza ati noneho kugeza n'uyu munsi ntimurasobanukirwa? Ariko mwarimu yarewe n'abanyeshuri bafite ikibazo gikomeye kabisa. This teacher had Hallelujah. students who were really difficult. Aravuga ati reka mbe mbaretse gato mufate umwanya wo gutekereza ngo aje Betsaida He gave aje time to think. gukiza impumyi zo ku Verse maso 22. kuko izo ku mutima zo yarakumva kugumana nazo umwanya munini. Aravuga ati reka mbe ndetse izo umutima reka maze gukiza izo ku maso. Ikintu cya mbere twiga muri izi texte zose tuzihuje, One thing we find out or we learn from these verses, nuko mu gihe twebwe tuba turangajwe n'ibiduhinyuza ako kanya, when we are distracted by things that change us overnight or Imana instantly, dukorera irabara. God counts. counts. Hallelujah. Shaka kubisubiramo. I want to repeat that. Yesu duhagaze imbere waduhamagaye The Jesus who called us arabara. counts. Biriya wirengagiza ukavuga ngo The things that you ni disregard amateka and say, byarahise, that's the past, it's history. reka nshaka ibindi nibyo nabuze nibyo ndirira. Let me look at the things I don't have so I can cry upon those. Ndagira nkubwire ngo Imana dukorera The yaguhamagaye God nanjye that we yampamagaye, serve, who has called you and who has called me, nta na kimwe itibuka yagukoreye. there is nothing he forgets about what he has done for you. Kandi noneho igitangaje, And what's even more surprising, ntiyibuka ibyahamwe gusa, he doesn't remember just one instance. yibuka ibyo mu gihe cy'abantu 5,000, ikibuka n'igihe cy'abantu 4,000, He remembered the time of 5,000 yibuka ibyo mu people, bwana bwawe, 7,000 ikibuka iby'i Kigali, in your ikibuka ibya childhood, Kasayi, in ikibuka Kigali, in ibya Uvira, Kasai, ikibuka in ibyo muri Uvira, Amerika, ikibuka iby'imyaka America, yose, and ifite inventaire he ya buri has- kintu yagukoreye, He has an kandi archive of itegereje everything. kukivanamo amasomo ugashima Imana. And he wants you to learn from it and give thanks to God. Amen. Hallelujah.
Amen. iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima imirimo wakoze. Haleluya. Hallelujah. Ariko munyumvira ukuntu Yesu ari gusubiramo inventaire, asubiramo See imibare how exact. Jesus is reminding them of the math. Ngo niko yababwiye, ariko yababwiye neza mu Kinyarwanda, niko ye. He said to them, Niko ati ko mwigize abantu b'indyarya cyane, mwigize abantu b'indeba why cyane. have you become as hypocrites and not so concerned? Niko ye. He said to them, Igihe nagaburiye abantu 5,000, when I fed 5,000 people, ko numva mufite ikibazo ngo yarababwiye ngo mwirinde abafarisayo batangira be ngo careful nuko of the tudafite Pharisees, batangira kudevia because they ikiganiro. started to think it's because we don't have Muracyari bread. mu kibazo cy'imitsima. Are you still concerned about the bread? Maze kubajyana muri ministeri ahantu habiri hose. I have gone with you 2 places. Atereka mbereke ko ntajya nibagirwa ibyo nakoze. Let me show you how I don't forget what I've done. Igihe nagaburiye 5,000, When I fed 5,000 people, mwasaguye bingahe? how much left over did you have? Bati 12. They say 12 baskets. Igihe nagaburiye 4, mwasaguye And when bingahe? I fed 4,000 people, how many baskets did you have left? Ati 7. They say 7. Ngo ariko arongera ngo nubu ntimura uko mbabona timurasobanukirwa. As I see, you have not understood. Hallelujah. Imana yawe na Yesu wawe Your God and your wirengagize, Jesus, urebe ku ruhande, whether you- urebe hirya, whether you uvuge ngo disregarded it nimuzehe, or not, you look ibi there. ntitubikitureba, You say, I'm harashima old, ba I'm no longer runaka, concerned. twe ntidushima, This group of people ndagira should ngo give nkwibutse thanks. ngo irabara. I just want to tell you that God counts. Wowe ubyibagirwa irabibara. Whether you forget or not, He counts. Kandi izi kubibara ku buryo buri exact. And He knows the exact number. Kandi bari ibya hose ikabara ibya buri gihe. He counts for that particular instance and He counts at all times. Kandi ikintu cyantangaje, And what surprised me, Yesu ntiyabazaga abariye babandi yagaburiraga, miracle yabo yagarukiraga kuri satisfaction gastronomique, ibyo kwari kugira ngo barye batahe. He was concerned about satisfying the people physically and Ariko going home. abigishwa yakomeza But for kubahata His imibare disciples, He was insisting on the numbers. kugira ngo bakure bamenye For them Imana to grow yabahamagaye, and know God, the God that called them. batinyuka ibibahinyuza. For them to be bold and not be confused or challenged. Hallelujah. Imana irabara God counts. kandi ibara byose. And He counts it all. Kandi ikintu cyantangaje, And what surprised me, ntabwo yababajije ngo ese abantu 5,000 bariye amapura angahe. He didn't say how many plates did the 5,000 people take. Kuko nka bariya icya mbere turebe 4,000. 4,000 Let's byariye look at the 4,000. yatubuye amafi 7 ku He bantu, multiplied ku bantu 7. bake yatubuye ibintu byinshi. On a fewer number, He multiplied more. Reka dukore imibare gato. So let's do some math. Ku 4,000 yatubuye On amafi 4,000 people, imigati 7 He multiplies n'amafi make. 7 loaves and a few Ku fish. 5,000 5,000 imigati 2 people. gusa, 2 loaves of bread, amafi 5. 5 fishes. Nuvuga ngo bariya abantu nibajije kuki abantu 4,000 aribo basigaje utuntu So duke. I asked myself, why did the 4,000 people leave a few? Icyo nibwiye nuko bashobora bo bari amaze iminsi 3 bashobora kuba barariye cyane. Maybe I assumed that they ate a lot Icyo since they were ukirebye starving. kirashoboka. Bari bamaze iminsi 3 They had spent 3 days with no bahaze food. cyane, nako bashonje cyane. Si uko igitangaza kitari gikomeye, ahubwo Not bari because the miracle wasn't bafite great. inzara mbi cyane. But they were so hungry. Ruzagayura bari bameze nabi. They were starved. Noneho hasigara baskets 7. And they had 7 leftover baskets. Ariko Yesu mu kubaza bano bigishwa, But when Jesus was asking his disciples, ntabwo yabapushinze ngo abaze ngo se 4,000 byariye ibintu bingana gute. He didn't ask how much did the 4,000 people eat. Ntiyababaje ngo 5,000 byariye ibintu He bingana didn't gute. ask how much did the 5,000 people eat. Ariko yagiye yibanda ku byasigaye. He was concerned about the leftover. Hallelujah.
ibyasigaye the leftover, ibiriho uyu munsi what's here now, today. ibyasigaye babaze bifatika What was the leftover that's tangible? nibyo byari birimo isomo rikomeye. It was the things that had the greater lessons. niko ye He said to them, igihe namanyuraga abantu bakarya when I broke bread and fed people, hasigaye bingahe? how much was left? ndashima Imana ko batamubeshe kuko iyo I thank bamubesha God for they did not ashobora lie. kuba hari nabo yari kwirukana niko ntekereza kuko bari bakabije Maybe he was going to gutinda send mu them kutumva away icyo Imana iri gukora because they were slow at understanding God's work. mu gihe twebwe tuba twitaye mu byo dukeneye mu byo dushaka imodoka nshya And when we are inzu concerned nshya about a new car, a new ukarara house, udasinziriye you twananiwe spend no sleepless gushimira nights duke instead of Imana giving thanks for the yakoze few things that duke God has done. dusigaye nitwe things Imana that are izakoreshamo left igitangaza. is what God will use to multiply and do a miracle. Hallelujah. Hallelujah. Ikintu cyantangaje nuko kutabimenya Yesu yabikarifiye nko kwinangira umutima. So not perceiving them is like hardening your heart. Kudaha agaciro ibyasigaye. Not giving value to the leftovers. Kudaha agaciro ibyasigaye yabyise Not giving kwinangira value the umutima. broken pieces is comparable to hardening your heart. Kudaha agaciro ubuvungukira. Not giving value to the leftovers, the broken pieces. Icya kabiri. The second, nuko mu gihe bo babaraga umugati umwe by the time they were counting one loaf bafite mu bwato they had in the boat, we yari ariho atekereza 19 yose. he was thinking of Yaravuga ngo 19. yari atekereza basket 19. He was thinking of 19 bo baskets. baravuga ngo impamvu atubajije ibi nuko He dufite was umugati umwe thinking, gusa. he's asking Ariko about waje this kubakorera because he imibare we has, but when muratekereza umwe mukibagirwa 19 ibitunga 19 you're byose. thinking of one loaf, but you're not remembering 19 baskets. Mwatwawe n'akantu kamwe gusa. You are concerned about one thing. only. watwawe na diplome y'ikirenga ushaka kubona. You're concerned about a degree that you must Ariko attain, nurashima na primaire warangije na but you're secondaire not grateful na for the minerval primary, wishuye for the n'Imana secondary, indwara yakurinze. the school fees you Nutangira receive. gushimira ibyo When you start to n'ibindi be thankful biraza. for that, the other things come. Hallelujah. Kamwe kabo niko kari kabaye ikibazo. For them, it was that one thing they were concerned about. Kamwe kabo. That one thing. Kamwe bavuye gukoresha kabo Just kakandi one thing. uryamyeho. That the thing you're sleeping on or hiding. Kaga saving waryamyeho. That little saving you. Kavuta kangaka ntawagakoraho. And you're saying no one should touch this. Aya niyo masaziro yanje. This is my retirement. Imana nitagira ikikorera If kuraka God ntabwo ndi doesn't do something for my children, I'm not urabara touching it. kamwe You're counting one, Imana irabara ibiseke 19 and byose. God is counting 19 baskets all together. Hallelujah. Amen. Impamvu udashima nuko ureba ko ngako kandi Imana irareba 19 byose. The reason you don't give thanksgiving is because you're concerned about one, and yet God is looking at 19 baskets. Mu myaka 40 ugize mu myaka 30 ugize mu myaka After 50 years, muri 20 iyo after ugize yose 20, yo kubaho All your life, kamwe gusa. just one. Erega ni myinshi yo gutangaza. Hallelujah. Ni myinshi. There are Kandi many ifite umubare years. nubwo ari myinshi ariko irazwi Imana irayizi. And God Iyabikoze knows. irabizi. The one who did it knows. Irabizi He knows. izi amajoro yose He knows the umaze nights. gusinzira bugacya. You have Izi slept ibyo and wariye woken up. He byose. knows what you have Izi eaten. umwuka wahumetse He uko knows the ungana. breath you have Izi abantu taken in. ufite uko bangana. He knows the children Izi you amafaranga have. amaze kukunyura mu ntoki uko angana. He knows the Wowe money that nubwo has utajya gone through your uyibuka hands. irayazi. Even though you might forget, Izi He umugisha remembers. umaze kubona. He knows the Izi blessing you have ijambo ry'Imana received. imaze kukugaburira He uko knows the ringana. word He has fed Izi you ntambara yo with. kurwanira He uko knows the zingana. battles He has fought for Izi you. buri munsi w'ubuzima bwawe. He knows your everyday Izi ku manywa life. na nijoro. Day and night. Wowe urabyirengagiza. You are ignoring Urarizwa it. na kamwe gusa. Concerned and Ariko crying Imana over one thing. iratekereza byose. But God is thinking about all of it together.
buriya nizo mpamvu tutayishima uko bikwiriye. That's why we don't give thanks as it should be. Turasa n'abakoze muri matiere zo kwibagirwa gusa. We look like we have a forgetful mind. Hari umuntu wavuze ngo, someone said, ngo hari igihe umuntu ngo agira inzara n'ibibazo. There are times you are hungry and you face challenges or troubles. Ngo yaba ari ku meza saa sita ari kurya. And he was on the table eating. Ngo akaba ari kuribwa n'inzara ya nimugoroba, akandi ari kurya saa sita. Akarya saa sita inzara ya nimugoroba iri kumurya. Kukumva kubera ko ubwoba bwabaye bwinshi. Ariko dufite Imana. Hallelujah. We have a God. Hallelujah. Dufite Imana ya mu gitondo. Dufite Imana ya kumanywa. Dufite Imana ya nimugoroba. Dufite Imana y'ejo hashize. Dufite Imana y'uyu munsi. Dufite Imana yo mu myaka izaza. Dufite Imana yo ku misozi. Dufite Imana yo mu bibaya. Dufite Imana yo mu migi. Dufite Imana yo mu byaro. Dufite Imana yo muri Afurika. Dufite Imana y'i Burayi. Dufite Imana yo mu buto. Dufite Imana yo mu busaza. Dufite Imana, dufite Imana, dufite Imana. Tuyivugirize impundu nyinshi abamama. Let's shout to the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Let's shout to the Lord. Duhagaze imbere y'Imana ibara. We stand before a God who counts. Imana ntabwo ari umumanager uri desordonné ugenda nyanyagiza gutya gusa He's not a disorganized God who just goes throwing things around. Kandi dufite Imana ibara byose. And we have a God who counts it all. Uyu munsi muri iki cyumweru muri Shekina tugira ngo This week during Shekina tubari yo week, migisha he yose. said, count all those blessings. Tudasize n'umwe. And one by one, do not leave any. Kandi tuyizanira amaturo yikwiriye. And bring a worthy offering. Hallelujah! Kandi umutima ushike munda. Iyakoze biriya n'ibindi So the God who zabikora. has done this will do the rest. Niba ari isengesho rigora muri iki gihe muri If myaka there is a n'ugushima. prayer that's challenging, it's Thanksgiving prayer. Kubera iki? Why? Turi muri generation ya stress. Because we are a stressed Hari generation. n'abantu baba stress n'ibintu batanazi. Kumaze kufite stress, munanya ntabwo mbizi ngo numva yamfashe gusa. Iyagufashe gute habaye iki? Ngo numva habaye There are stress. people who don't know what stress is about, and they will tell you they are stressed. Umugabo umwe niwe wagira ngo abana bakubagana cyane. A man had very stubborn children. Yaratuye hari Buvira. He was living in Congo. None kubera ko abana bakubagana cyane. And because his children were very Ngo stubborn, yubaka inzu nziza ashaka kuyimukiramo. he built a nice house and wanted to move Ayisiga amarangi into it. meza. He painted nice colors. Kubera ko bakubagana mu mutwe yabyishizemo. But because the kids are stubborn, abana n'iriya nzu bazayikubaga. Ngo atangira kubakubita batarayimukiramo. and he started to correct them before they moved to the new house. That's how we are fought by the things we don't even know. No, the pastors tell you have 5 minutes for Thanksgiving, and you see people confused. The reason people are confused, they don't know what to say. You are concerned about one loaf of bread. You are concerned about one loaf, yet Jesus is not looking at that. He is looking at 19 baskets he has filled. He is looking at the time of 1,000 people, at the time of 4,000 people. And he is concerned about the leftover that you can't see with your eyes. If you turn, you will see it. Hallelujah! Hallelujah! Birahari. It's there. Birahari. It's there. Birahari. It's there. Urareba kamwe gusa. You look at one thing. Amaso yagize gutya. Hari abantu muranahura ukagira ngo bite. Tuza, Yesu ari kumwe nawe.
Hallelujah. Do not be afraid. Tuza. Be still. Shekina y'Imana nimanuke muri uru The rusengero. Shekinah of God comes Icyubahiro upon this cy'Imana house. nikimanuke The hano. glory of God come Yesu upon ari this kumwe house. natwe mu bwato. Jesus is with us in the Yakoze boat. bya bindi n'ibindi The one who did zabikora. that, he will also do the rest. Yakurinze mu bwana izakurinda mu busore no mu He busaza. preserved your youth. He will Hallelujah. preserve you in your older age. Hallelujah. 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 Mu myaka 40 yose After 40 years, urazana akantu kamwe gusa. you're only bringing one thing before the Lord. Mu ngendo zose wagenze, All the travel, the traveling, imigezi the n'imisozi trips, wambutse, crossing the valleys, the amajoro mountains, n'amanywa wabonye, day and nights you have izuba seen. ryakwakira ikarenga, The irindi sun rikaka that shone rikarenga, upon you, and the other day bugacya bukira bukongera bugacya the night bukira. came, the day come. Ibyo wariye n'ibyo wanyoye, You have eaten, you have indwara drunk, zose wakize n'ibyorezo byahise you have been uriho. healed, and you went through pandemics. Only one. Kamwe gusa. Only one. Nubwo wabyibagiwe, Even though you have forgotten, Imana ntiyabyibagiwe. God has not forgotten. Uyu mugoroba irashaka kukwibutsa ngo So wongere tonight He wibuke. wants you to remind you. Hallelujah. Amen. Wongere wibuke. Remember. Kandi ibyo wasigaje And the leftovers you ntabwo ari have, ibyo gupfa ubusa. it's not to be useless. Ni ukugira ngo bikwibutse imirimo He n'ibitangaza wants Imana to yakoze. remind you of the miracles, the wonders Ntabwo of ari His ibyo wariye word. gusa, Not just what you ate, ahubwo n'ibyo usigaranye. but the leftovers. Ibyo usigaranye. The leftovers. Ibyo usigaranye. The leftovers. Ibyo usigaranye. The leftovers. Ibyo The usigaranye. leftovers. Ibyo ufite uyu munsi. The things you have Nibyo birimo today igitangaza cy'Imana. is the miracle of God. Hallelujah. Ibyo ngibyo usigaranye The things you have left, ntabwo ari ikimenyetso cy'igitangaza. it's not the sign of the miracle. Ejo narabivuze, ntabwo I buriya explained that buvungukira yesterday. The bwari mu leftovers bwato in the boat cyari ikimenyetso nka monima hariya ngo dore ibyo Imana was a yakoze. miracle to say, here's what God has done. Ubwabyo byari igitangaza. The leftovers themselves Kuko were a ntiyari miracle ikiri ya migati ibiri. because it was the 2 loaves of Ibyari bread. bikiri ya mafi. It was still the few fish. Amafi n'imigati ibiri byari byariwe kare. They had been eaten earlier. Abantu 5,000 bari ibintu bingana gute. 5,000 had eaten. Hari hasigaye igitangaza gusa. The leftover was a Ibyo miracle. ufite usigaranye What you have as ntabwo ari leftover ikimenyetso gusa cy'aho Imana yagukuye n'ibyo yagukoreye. is not a sign of where God took you from or what Ubwabyo He ni has done. igitangaza. The leftovers Kuba themselves is a ubifite ni miracle. For igitangaza. you to have leftovers is a Kuba miracle. ukuguru kugenda ni For your igitangaza. leg to be functioning is Kuba a amaso miracle. akora ni For your igitangaza. eyes to be working Kuba is a abana bawe miracle. bariho ni For your igitangaza. children to be alive is a Kuba ufite miracle. urusengero rwiza nkuru ni For you igitangaza. to have a church is Kuba a ugejeje miracle. iyi myaka ni For igitangaza. you to have lived this Kuba far ukora is a akazi miracle. bigacamo ni igitangaza. For you to work and you Kuba have the ufite fruit. amafaranga ni For you to igitangaza. have money is a Kuba ufite miracle. imodoka ni igitangaza. To have a car is a miracle. Nawe ubwawe uri igitangaza. Yourself, you are a miracle. Ubwawe uri igitangaza. You yourself are a miracle. Iri zuba ryarenze uyu munsi The sun that passed through today, niryo ryavuye i Rusororo. It Ntabwo came- baviriwe n'irindi. from the graveyard. Ariko twe ryatuviriye turi bazima. For them, they are dead, but we are alive. Hallelujah! Dukomere Imana amashyi menshi Put your hands cyane. together for God. Nizo mpamvu ngewe nintangira kugira imvi nyinshi hano. You know, when I start to have gray hair, Atangiyemo kamwe kamwe. Nta kanta nzashyiramo. I will not put black shampoo. Ni ibitangaza. It's a miracle. It will be a miracle. Ni ibitangaza. It will be a miracle for if I ever get to gray hair. Uru ni igitangaza.
ni igitangaza ko It will be a miracle. nagejeje imyaka umusatsi wari ugapfuka ni igitangaza To get to an age where you have no hair or it turns tujya tubona gray. ibintu dushima Imana ariko ku ni igitangaza. Sometimes we have no reasons to thank God, but that's a miracle. Hallelujah. Amen. ntabwo nzagenda mbishyiramo I will not put black shampoo. ababishyiramo si imbaga y'Imana I will not y'umugisha. tint them, and I'm not condemning ariko those who wenda are uyu munsi tinting their hair. murahishurirwa mugende But I mwerekana hope ibitangaza today ko Imana you itumye have the umusaza revelation mukagera because mu it's a zabukuru miracle. mugashingira mukagira abakazana mukagira abuzukuru That you n'abuzukuru have- ni igitangaza It's a cy'Imana miracle of God. ni byinshi byo gutangaza. There are things, there are many things to thank God for. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. arangije arababwira ati And after he said to them, mwirinde umusemburo w'abafarisayo be careful from the leaven of the Pharisees. mwirinde abatuma mwibagirwa Be careful ibitangaza n'abakoreye for you not kuko to forget abafarisayo the icyo bari miracles. bashagamije kwari uguca Yesu intege no kugabanya Because the Pharisees ubumana bwe were- no kugira ngo ibyo akora bihinduke Were ubusa. diminishing the glory of God and his power. wirinde igituma wibagirwa ibyo Imana So yagukoreye. careful, avoid the things that will cause you to forget what God has done. mwirinde Be careful. mwe kwinangira imitima yanyu Do not harden your heart. mubare byose Count it all kandi mubone Yesu muri byose. and see Jesus through it all. Yesu ashobora kuba yari yabaye disappointed, Jesus could have been disappointed. ashobora kuba yarabagaye He had probably didn't see much out of ko them yari inshuro ya kabiri abasubiriramo iki kintu because this was the second time he was repeating kandi this. agisubiramo mu ijwi wumva risa n'iribabaye And he was using a sad tone. rwose muzi nivugo iki cyari ikiganiro kiri prive ariko This was a private conversation, urasoma ukumva asa n'umuntu but when you read, you uciwe intege can n'imyitwarire. tell he was Harimo ikintu really cyo kubabara. disappointed. harimo ikintu cyo kutumva impamvu He did not understand why. haravuga mukomeje kwinangira imitima You continue to harden your heart. mukomeje kutumva ibyo You nkora continue not to understand what I do. muzakura ryari. Until when? ababaretse ngo aja And he left them. He went to continue his work in aja gushaka Bethesda. impumyi zo ku maso He went to aravuga ati, find the blind, izi zo ku mutima zo nzazifatira undi mwanya uhari. because the blind of the heart, he will take care of them later. mureke muri iki cyumweru So let us, this week, dufate akanya let's take time ko kureba byose. to check all of it. haleluya. abantu babaye abadiplomate babaye People have abasirimu become diplomats, no civilized. gushima mu makode no mu makode no gushima hajemo amakode. Even Thanksgiving is uretse coded. gusenga muri kode hari umuntu wanyandikiye wakurikiraga kuri YouTube Somebody arambwira ati was following online and they told me, ati Imana inkijije amakode kabisa ati kubera God akazi has kenshi naringezeho helped me nsigaye from nsenga coding. gusa kaza nkavuga utuntu kamenya ko ibindi byose kuko Biri iravuga ngo ijambo ritaragera ku munwa ngo Imana yamaze kumenya byose noneho ubunebwe abushakira n'amaverse ariko no gushima muri iki gihe byabaye nabyo diplomasi nta muntu even ukivuga ibintu Thanksgiving, people don't abantu bakivuga ibintu say it. no gushima nk'uku diakre warasabye ngo turashimana ko yaduhakiza ku buntu hari abantu bumva ko iyo ni ishimwe ariko reka mbabwire bene data. Let me tell you, haleluya, byose everything, Imana irabibara God counts kandi everything. irashaka ko natwe tubishima And he wants us to be grateful. maze twinjire mu zindi mbaraga. So for us to Imanure receive Shekina. another authority, another icyubahiro power, cy'Imana kize mu miryango yacu. for God's glory to come upon our families. umva uko umwuka yampumekeye This is what the Holy Spirit said to me. kandi nabiganiriye n'umushumba mukuru arambwira twavuze muri uku gushima muri iki cyumweru As we give thanks this week, tuzazane byose bisa na byose apana gusa amafaranga uzagende let us not bring uzane money. byo iby'Imana yaguko icyo wumva gifite aho Whatever you gihuriye think n'iby'Imana yakoze God uzakizane has mu nzu done y'Imana something. ushime. Come and give thanks to the Lord. haleluya, ugishyire mu maboko y'Imana.
and bring it before the Lord maze igitubu and give thanks. kibe byinshi. And give thanks. Ugende niba ufite iduka ry'imigati uzaza upakiye imigati uyizane hano. If you have a shop, a bakery, niba bring ucuruza muri bread. kenkayeri uzazane amafera beto, uzane n'imiryango, uzane n'amahama n'imisumari. Ibyo Imana biriya nibyo igiye gutubura, nuko nicyo shekina icyubahiro cy'Imana kigiye kugaragara muri byose. If you have a hardware shop, bring some tools so the Shekinah of God can be seen in all. If you sell mattresses, bring. If you're a farmer, bring whatever you're farming. If you have food, bring it here. If you have some clothes that you no longer wear, bring. Tuzashaka ikiraro uzizane n'ihene n'ibipfura ibintu byose uzabizane hano. Everything you have, bring it. Ibyo muremeranywa n'ijambo ry'Imana. Amen. Ko mbigezeho mugaceceka cyane. Ibindi nabivuze byose mbona ariko ngeze kuri icyo mbona habayemo akantu. But I see there's some reserve. Utangira kureba wa mugati umwe gusa. Now you're looking at that one loaf. Do you agree that we need to worship God in an unusual way? We need to thank God in an unusual way. Do you agree we need to thank God this week? We are bringing God our leftovers to pray and God to multiply. Muremera kuko iki cyumweru Imana iduhaye amahirwe yo kwimurikira ibyo yadusigarije maze abakozi b'Imana bakabisengera Imana ikabitubura bikaba ibihumbi n'ibihumbi. Niba ibyo tubyemeye dukomere Imana amashyi menshi cyane. Because God did not ask them how much did they eat. He asked how much is left. Allow me, based on the word of God. Even those who are not here, let's tell them. On Sunday, this whole place should be filled. Hallelujah. So it's full. Tuzaze igihe cyo gusenga kizagere abashumba bazajya babura inzira hano bazabura inzira ibyo ngibyo ntabwo ari ukubabuza hari ariko hano hazabura inzira hano hazuzure amashimwe y'iby'Imana yadusigarije ibyo twasigaranye. Hallelujah. Utitaye ngo iki ngiki baragishi uzakizane Imana iragihamagara kugira ngo uyereke ko wibutse ibyo Imana yagukoreye. To show him that you remember what he has done for you. Nibimara kumurikwa amaboko y'Imana. And after it is presented to the Lord, izongera ibitubure bibe byinshi. He will multiply it. Nitugira ibyo dusigaje twongere tubimukire yongera ibitubure. And then we have leftovers, we will show it to the Lord and he will multiply it. And he will multiply it. So we can go from one Shekinah to another, from glory to glory. Do you receive that? Do you receive that? Do you receive that we are going to thank God in that way? I am not a business person. I do other things. I use my head. I will bring things out of it. Truly. Mubwire n'abandi basigaye mu sharinge kugira ngo ntihagire umuntu uzacikanwa n'uyu mugisha w'Imana. So that no one is left behind. Niba ufite uruganda rw'amasima zana amasima. If you have cement, Imana irashaka kuguha umwanya ngo itubure yo urayereka kuko ibyo yagusigarije ubihaye agaciro hanyuma izabitubura. Amasabe duhaguruke dusenga. Please stand as we pray. Ariko mu gusenga ndashaka kwakira Senior pastor kugira ngo I would like to call our senior pastor. Mu minota 2-3 isigaye
the remaining time to lead us. kandi ni uburyo bwo gushima Imana mu buryo And bufatika as a way of thanksgiving, tubwumve neza. let's hear it. Variyo migisha nonaha Imana yakugabiye nusige numwe Variyo migisha nonaha Imana yakugabiye uibare nusige numwe egani myinshi yo gutangaza Variyo migisha nonaha Imana yakugabiye uibare nusige numwe egani myinshi yo gutangaza Variyo migisha nonaha Imana yakugabiye uibare nusige numwe egani myinshi yo gutangaza. Hallelujah. 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 Reka Imana yacu tuyongera amashi menshi cyane. Ndagira ngo uyu mwanya tubanze dutekereze. I want us to remain still and think. Ejo nababwiye uburyo ijambo ry'Imana naryakiriye nje ku giti cyanje n'uburyo ryahinduye Yesterday, I ubuzima. told you how I received the word of God that was shared yesterday. Uyu munsi numvise kandi ikindi cyiyongereyeho. Today I received something more. Ririya jambo ryanditswe muri Mariko The verses in ngenda Mark, ndeba uburyo umwami Yesu ahaye bibutsa ibyo yakoze. as I read how Jesus reminded them of what he had done, ngo arangiza arababaza ngo ese n'ubu imitima yanyu iracinamye. and he asked them, and your hearts Ni are still ukuvuga ngo hardened, n'ubu ntimuramenya impamvu ya biriya nagiye nkora meaning you still n'amasomo have mwagombaga not kuvana. understood what I have been doing. Imana igira memwari izayibuka. God has a memory and he remembers. Ndagira ngo dufate umwanya utekereze. Take time to think. Nurangiza wibuka ibyo Imana yakoze. And remember what God has done. Bwa buvungukira bwose bwagiye busigara. From the broken pieces, the leftovers Ubonesha amaso y'umwuka. that you see spiritually, Nurangiza ushima Imana. and give thanks. Uhere mu buto bwawe. Start from your childhood. Buriya hari igihe abantu baza bumva ijambo ry'Imana bakabihindura nk'amakuru gusa. Sometimes we hear the word of God and we take it as news. Imana izikunda abantu bagira amaso abona God kandi likes akitegereza. people who have eyes that see. Reka mvuge kuri Mutama wigishije. Let me speak about our preacher today. Ejo dutaha naramubwiye ngo Yesterday as we left, I told him, je narebye ubuzima bwanjye I looked at my life, ariko nawe narebye ubuzima bwe. but I also looked into his life. Imana yadusigiye ubuvungukira bukomeye. God has left us important leftovers.
simwe nshaka kuvuga hano ariko nagiye nsa n'umwibutsa ibintu bimwe na bimwe. I reminded him of a few things. Aho yavukiye, where he was born, aho yakuriye, where he grew up, mwene naka, umuhungu wa naka, a certain people. Ugize ngo urebe urwo rugendo kugeza uyu munsi. When you look at the journey until today, Watanga. it could be very surprising. Watanga. It's surprising Ayo mateka uyabaze wabona that Imana. if you look at that past, you can see God. Urebe igiseke cyawe nanje ndebe icyanje. Look at your basket and I'll look at mine. Urebe iby'Imana yagiye igusigariza. Look Uzamura at what amaboko God has left uvuge in your gusa mu munota basket. umwe. Lift ubwire your Imana hands yibutse. and speak to Nicyo God. nashaka. Ntago nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntago nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntago nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Zafata ibimugisha Imana, bigira impamvu yo kuyegera. Zaririmba izo kunesha, ngeze ku musozo. Ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza we, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza Mana, ntabwo nzicuza kugukurikira, Mwami we, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza habe na mba, kugukurikira. Impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza Mwami we, nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza habe na mba. Oya, 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 wakoze neza, waraturinze. Ntabwo nzicuza, oya, kugukurikira, ntabwo nzicuza Mana we, kugukurikira, mfite impamvu. Ntabwo nzicuza habe na mba, mfite impamvu. Nzafata ibimugisha Mwami we, nzafata ibimugisha Imana, bigira impamvu yo kuyegera. Zaririmba izo kunesha, ngeze ku musozo. Ntabwo nzicuza, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza, Mwami we, mfite impamvu zibifatika. Yes.
Mana yo mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo Heavenly Father, in the name of Jesus, turagushimiye imugoroba w'uyu munsi we thank you for this evening. yuko ijambo ryawe ryatweretse ngo duhore twibuka For your word has told us to always uri Imana remember. itazayibagirwa ibyo wakoze We're God who doesn't forget what you kandi do. ibyo ukora byose babifite impamvu And y'amasomo tugomba gusingira. you do everything for a reason we need to learn. Turashima yuko ruriya rugendo rwose kuva turi abana bato kugeza uyu munsi wa none We thank you for the journey from our childhood until ni today. urugendo wubatse kandi waremye kugira ngo ruturemere amashimwe. You made the journey possible to create thanksgiving. Ni in us. urugendo rufite ibyapa tugenda dusoma We have indicators we kugeza aho can see. twebwe twibona ko turi igitangaza, We have signs to show us kuba that we twaranyuze are. muri biriya byose tukaba turiho, For us to have gone through what kuba we went through. twarabaye muri ariya mateka tukaba tumeze uko tumeze uyu munsi. For us with such a past and we're Ibyo still byonyine here. ni igitangaza Mana. That alone is a miracle. Reka twibone nk'igitangaza Let's see ourselves as miracles. bishingiye mu maso areba n'ibyo twanyuzemo n'amateka n'ibyo bakoze mu buzima Based bwawe. on the things we have seen in our past. Turi igitangaza kigenda, We are a turi walking miracle. igitangaza gihumeka, We are breathing turi miracle. igitangaza kibayeho. We are living Twebwe miracle. twenyine twibera igitangaza We ourselves are kubera miracles. gusobanukirwa imirimo itangaje y'amaboko yawe wakoze mu buzima Because we bwawe. have understood the great wonders Iyo of the twireba world. tukareba imiryango yacu, When we look at our families, tukareba n'ibyo dutunze n'ibyo dufite n'abo turibo, the things we are and who we are, by'ukuri turi igitangaza. truly we are miracle. Turagushimiye data, Thank you, Father. uduheze amaso abona, Give us eyes uduheze that amatwi yumva, see, ears that can hear, uduheze ubwenge busobanukirwa, a mind that can comprehend. uduheze ubwenge bumenya kuinterpreta ibintu, Give us wisdom to interpret things. maze imitima yacu n'akanwa kacu And kuzura let amashimwe. our hearts and mouth be filled with Urakoze thanksgiving. kuko Thank you uri Imana itangaje. for you are an amazing Tuguhaye God. amashi menshi, We put our tuguhaye hands n'impundu nyinshi before you kuko and uri we Imana raise a yumva shout kandi unto igakora. you. Mu izina rya Yesu Kristo In umwami Jesus' wacu. name, Amen. amen. Reka Imana yacu tuyongere amashi menshi cyane. Ndagira ngo ubwire mugenzi wawe ngo uko mbona handi igitangaza. Tell your neighbor, you see me Ubwire mugenzi here. wawe umubwire ati uko mbona njyewe As you ndi see me, igitangaza gusa kiriho I kigenda. am a walking miracle. Impamvu mbabwira ibyo, The reason I say this to urebye you, amateka yawe when you look at your ushobora past, kuba utagihari. you may not be alive. Imana rero igenda ibaganirize. May God talk to Hari you. ikintu yavuze icyo uzumva we uzazana mu ishimwe ry'ibifatika uzagikore kuko umwuka yamuyoboye. And bring whatever you have as Tuzabaha umwanya ku thanksgiving. cyumweru We buri will muntu give you wese time on Sunday dushima Imana mu bifatika. for you to Imana ibagirire show neza. thanksgiving and the power. Reka rero musuhuzanye abaririmbyi May baririmba God mujyane be n'amahoro ya good to Kristo. you. May God with the peace of God. Tuzongere duhure umunsi w'ejo. See you tomorrow. Murakoze cyane. Thank you.